Dame i gospodo, ladies and gentlemen, can I have your attention, please? Nemojte mi zameriti što ovako počinje. Poštovani građani Mladenovca, braće i sestre, ovo Bog. Velika mi je čast da otvorim ovaj prelep veličanstveni skup. I još mi je draže što vas vidim u ovom broju. Ovo je neočekivani odziv ljudi koji su zvanično uzeli sudbinu ovoga grada u svoje ruke. Dragi moji mladenočani, još mi je veća čast da vam predstavim naše goste, predavače, gospođa Biljana Đorović, novinar Aleksandar Đorović, gospodin Slobodan Filipović, srbista Kosova Zvoje, gospođa Ljuba Nešić, internista, doktorka koja cijelo svoje radi u Mladenovcu. Dame i gospodo, ja ću dati prvo reč našoj doktorki Ljubi. Jer mnoge ovde od vas znam, a ne bih htjela da trošim ni vaše vreme, ni naših cenjenih gostiju, ali možda je vreme i da se jednostavno zamislimo šta dalje. Šta ostavljamo našoj deci i šta se dešava. Više od decenije radim ovde, znači ceo svoj radni vek sam provela ovde. Ovde sam rođena i ovde živim, tako da donekle sagledavam problematiku možda iz drugog nekog druga nego ljudi koji to ovdje prolaze i koji gledaju sa strane. Znači, 80. godina kada sam ja počela da radim, bilo je oko 14.000 radnika, čekalo se na svim semaforima i moralo je da se krene na posao bar pola sata ranije, da se ne bi kasnilo, znači gužve su bile kao u Beogradu. 90. godina već kreće zatvaranje fabrika, sve veći broj ljudi ostaje bez posla, ali naravno to nije jedina nevolja koja je zadesila ove građane. Tu počinje već rad u novim prostorima, dolaze i nesrećni ljudi koji ostaju bez kuća, osiromašeni, međutim te 90. godine priznaćete da smo mi tada i ekonomski, i psihički, i fizički bili u stanju blagostanja i mogli da amortizujemo to što mi se sve dešava. Nakon toga 99. NATO, kao dodatak na sve to, i 2000. promene, gde smo svi očekivali da će biti bolje i obećanje tadašnje vlasti da će 2010. godine Srbija izaći iz krize. 2015. godine nisam depresivna i ne želim da gledam tako, ali mislim da smo daleko od krize. Mladenovac ima sada oko 55.000 stanovnika sa svim tim različinama. Ima oko 14.000 radnika koji samo spavaju ovde, a idu da rade negde na nekim drugim mestima. Znači, samo su ovde uveče. Nažalost, to su često penzioneri koji svoje deci ne mogu da omoguće pristojan život i svojim unučićima. Idu i rade još neke jedne ili dve smene. Svi su u strahu nekom kako će sutra i na sve to pojavljuje se jedan tekst, evo, da će nam doći još gosti ili azilanti ili već kako god da ih nazovemo. Ja stvarno ne mogu ništa o tome da vam pričam, jer ne znam ni ko su ti ljudi, ali je činjenica da je nama stanje u zdravstvu tako da teško amortizujemo i ono što nam se dešava danas, i vi ste svi svedoci, verovatno ste u domu zdravlja, gužvi i sve to ostalo.
Znači, zdravstveni sistem danas u Srbiji ne može da prima nove članove, to znate. Čak ljudi koji su otišli u penziju, njih ne možemo zameniti novim radnicima. Na kraju ne možete lekara napraviti preko noći, jer treba i neki dug vremenski i periodni staž. Većina naših mladih stručnjaka je otišla za inostranstvo da radi za neke takve novce i u svemu tome sa porastom hroničnih bolesti kojih je sve više dan u dan, sve više šećerne bolesti, šloga, povišenog pritiska, tumora, kod mladih ljudi, tumora koji zahteva intenzivno praćenje i lečenje od strane zdravstvenog sistema. Pored svega toga, mi nespremni za ovo što nas nalazi ovde, treba da dočekamo još neke ljude koji apsolutno nisu s ovih prostora, da ne znamo od kojih bolesti boluju, da ne znamo šta donose, nespremni smo, kažem, potpuno ni za ovo što je nas našlo, jer ja ću vam samo napraviti jedno poređenje, nemam statističkih podataka, jer nažalost u nas statistika medicinska je vrlo oskudna i mi se uglavnom služimo američkim statističkim podacima u medicini, međutim, svakako naravno podneblje ima svoje. Ja samo hoću da vam kažem, do 1984. godine, kada sam ja počela da radim, nekako oko 1800 pacijenata je tada gravitiralo meni, bila je jedna jedina pacijentkinja koja je imala pneumotoriju. Danas nema dana, a da ne dođe bar jedan pacijent koji ima pacijent. Znači, od 18 do 80 godina. Onda vam je sve jasno samo to, ako ništa drugo, koliko nas obavezuje da počnemo da mislimo o svojoj deci, o svojoj naciji i o svima drugim. Ono što definitivno postoji, što sagledavam među svojim sugrađanima, to je da počne jedna netrpeljivost, da tako kažem, jedno nepoverenje. Dodatni strah, da li će lokalna samouprava, ako dođu naši gosti, biti spremna da njih prihvati onako kako treba, da zbrine sve bolesti, eventualne epidemije, da zaštiti lokalno stanovništvo od raznoraznih stvari, počeo da biti epidemija, pa da i agresija, jer glavni čovjek mora da bude i agresivan. Tako da tu počinje jedan strah i jedno nepoverenje da se javlja. Znači, od jedne opštine koja je mogla da bude danas visoko razvijena, ne mora da bude privreda, privreda je se gasila, ali je ipak poljoprivreda i turizam, jer imamo i Banju koja je na glasu, bila je koja je mogla da bude još na većem glasu. Mi imamo sada samo nezaposlenost, strah i novci, otvaramo vrata nove reči. Da li to treba da prihvatimo, da li treba da ćutimo? Znači, ja lično mislim da tu nikog ne treba okriviti. Ljudi su s opravdanjem zabrinuti egzistencijalno za sebe, svoje porodice i za svoju decu. Jer, nažalost, mi nemamo gde. Mi smo primili sve koji su dolazili na ove prostore. Vidite i sami da Mađari stavljaju bodljikavu žicu. Pitam se da smo mi možda 90. godina postavili bodljikavu žicu na nekom prostoru, da li bi ostali deo sveta to prećutao i pozdravio. A ovo se pozdravlja. Očigledno šta će biti sa Hrvatskom, vidjet ćemo. Znači, da li smo mi sad poslednja brana koja ostaje na Bliskom istoku ili dalekom istoku ovde, i da li mi treba da prihvatimo taj globalni problem koji se dešava na ovom Balkanu. Naravno, nije prvi put i naravno, mislim da nema kuće koja nije dala život u svim tim ratovima i ne vidim svrhe da ponovo ljudi ginu kad treba nečim drugim da se bavi. Evo toliko od mene. Dame i gospodo, poštovani građani opštine Mladenovac, braćo i sestre, naš drugi govornik je gospodin Slobodan Filipović, srbista, etnolog, novinar, čovek koji je ponikao s ovih prostora. Molim vas da ga pozdravite. Da vam kažem, ja se ne bavim ovom tematikom, ne bavim se ni politikom, ni geopolitikom. Bavim se naukom, ali jednostavno nisam mogao da odbijem ovaj poziv
tako da sam ovde, da bude gušća čorba. Jer ovo što se događa tiče se svih nas, svakog pojedinca, bez obzira na njegovo zanimanje. Ja ću izneti samo par stvari, koliko sam ja upoznat sa situacijom. Izniču par činjenica na osnovu kojih se može zaključiti da je ovo da se valja jedna oluja iza brda. Jer u pitanju je razbijanje demokratske strukture stanovništva u Srbiji. To nije ni malo naivna stvar. Postoji jedna psihološka potreba ljudi koji imaju dvostruki moral, da uvijek pričaju o onome što žele da sakriju. To je otprilike kao kad se ubica vraća na mesto svog zločina. I zato se oni uvijek hvataju za humanost. Ali ta humanost u njihovim scenarijima izgleda sasvim drugačije. Ja ne znam, ovde imam dosta mladih ljudi, ali ima i starijih. Sećate se onih vakcina koje je ona američka glumica odnela u Banjalučko porodilište pre 25 godina, gde je 100 dece umrlo od tih otrovnih vakcina. Ovaj akcenat ovih događanja je na privremenom statusu ovih azilanta, takozvanih azilanta. Međutim, mnogi činjenice govore potpuno suprotno tome. Na prvom mestu, mi nismo Evropska unija, oni su mogli preko, recimo, Bugarske ili Rumunije odmah da budu u Evropskoj uniji. Znači, nisu ni imali potrebe da idu preko Srbije, ali opet ponavljam da je akcenat na tome da oni ovde borave samo privremeno. Međutim, ko to može kontrolisati? Meni to otprilike izgleda na onu priču šibicarima. Gledao sam ih kod Beogradske železničke stanice, gde se obraće po 50-100 evra i maraka, a onda traže od vas 100 dinara, a onda kao dobije, pa vam da pola i uvuče vas u igru i onda ostanete bez dinara u džepu. Evo, otprilike mi to izgleda, liči mi na to. Zašto? Zato što je sastav tih azilanata 90% su muškarci do 27 godina. Više od pola njih uopšte nisu, nemaju porodicu. 94% islamista, muslimani. Znamo kako se muslimani ponašaju. Oni su sarađuju dok su u manjini ili dok nemaju silu. Posle toga nameću svoj stav. Mnogo puta je to već viđeno. Tako da je to jedna priča sasvim osobna. Posle toga ja recimo nikada nisam čuo da azilanti dobijaju elektronski novac iz inostranstva. A onda kažu to je iz ratnog područja u Siriji. Kako u Siriji nema crnaca? Pogledajte koliko je crnaca. Već ih je 50-60 hiljada, planira se da bude negde 100.000 do kraja godine. Tako da taj sastav azilanata sve govori. I već počinju pritisci. Vidite, prave zid, podižu u Mađarskoj, to je igra. Igra bez granica. Zašto? Jer istovremeno Independent engleski kaže srpska policija brani azilantima da uđu u Srbiji. Što nije to tačno, oni ljudi samo regulišu priliv da bi mogli adekvatno da smeste te ljudi. Međutim, ti isti Englezi su sve Nemce u Velikoj Britaniji za vreme Drugog svjetskog rata držali u bodljikovoj žici. Vrlo surovo. Ali dobro, možda je to, slušajte, imaju Kinezi jednu izreku, kaže, mraz čuva nogu od blata da se ne iskaje. Ali ovo je surovo, nije humano. A onda nama drže lekcije o humanosti. Razumete? Dalje, moram da istaknem jedan aspekt ove kasarne u Maloj Vrbici, koji se tiče Mladenovca. Bilo je ponuđeno više rešenja, međutim, izabrano je ovo najnepovoljnije. Ja lično smatram da je to opet u skladu razbijanja srpskog etničkog jezika. Jer, zamislite sad tu kad dođe 5-6 hiljada ljudi ili možda i više, kasarnu koja je bila namenjena za 200 ljudi, a selo Mala Vrbica ima samo 300 ljudi. Mi sad možemo tu pričati priče, ali stvari izgledaju veoma ozbiljno. Šta bi tu moglo, šta bi mogao čovjek tu uopšte da učini? Ja zaista, kad bi me neko pitao, ja stvarno ne znam šta bi tu trebalo raditi. Ali mislim da se mora istrajati na dve stvari. Prva stvar je da oni koji su odgovorni
u ovoj državi, protektoratu, ovo i očiše ne znam šta je, moraju da imaju kontrolu nad tim ljudima. Jer zamislite sad, recimo do kraja leta 100.000 ljudi koji već sada imaju veća prava nego svi mi ovdje. Koji su nedodirljivi, zaštićeni kao beli medvedi, zamislite vi njih. Kada oni mogu da rade šta hoće i da idu gde hoće. Početak haosa. A da ne govorimo o tome da preko humanitarne pomoći u nekoliko kamiona mogu da dobiju najsavremenije oružje. Ništa lakše od toga. To je jedna stvar, a druga ozbiljna stvar je Komesarijat za izbjeglice nije dobio saglasnost lokalne zajednice. Oni verovatno zbog toga i menjaju sastav vladajući u opštini Mladenovac, da bi mogli to na prevaru da dobiju. Treba se čuvati te prevare. I na kraju bih želeo samo da vam kažem neke stvari, pošto je situacija zaista ozbiljna, ali Srbi nisu nosili samo mač, nego su nosili i pero. Želim da vam kažem neke istoriografske podatke koji prethode ovoj temi, ovom putujućem pozorištu, koje se poziva na humanost. Ima mnogo gladnih ljudi, gde se napadaju u nesvest, nemaju za doručak šta da jedu. Ja shvatam i te ljudi, ali sve to može da se reguliše na jedan drugi način. Vidite, ova tribina večerašnja se drži u Šumadiji. A Šumadija zauzima centralne delove nekadašnje zemlje Medije. Ta zemlja Medija, njoj govori Sveto pismo u Postanju, zove je Havila. A ona nije Havila. Jer Jevreji i istočni narodi umesto spiranja govore slovo S. To je Savila, pa kad zamenite ovaj prednjepčani suglasnik VPB, ovi koji se menjaju i ove tečne suglasnike, dobijate Sabiru. Dunav je prasrpska reka. Mi ovde živimo od uvek. To što su nas pogrešno učili, to je sasvim druga stvar. Ali Sveto pismo kaže, govori o toj zemlji Havili, oko koje teče reka, pismo, prva biblijska rajska reka, a to je Dunav. Znači, to je zemlja zlata i obilja. Centralni delovi te Havile, to je Šumadija. Centralni delovi Medije, starije ime te Medije je Mradija. A je Šumadija dobila ime kao sveta zemlja. Zašto je sveta? Zato što je to zemaljski raj. Mi upravo večeras držimo ovu tribinu. A je su Madija sveta Madija, jer taj predmetak su u arhaičnom srpskom jeziku znači svet. Kao što recimo imate svetu planinu Meru, a je su Meru sveta planina, božanska planina Meru. Tako je i su Madija, sveta Madija, jer je prvobitno ime te Medije Madija po medu. Medije je božanski atribut, imamo jedno ime jednog boga koji se zove po medu, med je porižen za svetlost. I to je rajska naslava. Med je rajska naslava. Zato je Šumadija rajska zemlja. Razumete, nije nikakva šuma. A da ja ne pričam na pamet, ima jedna Šumadija u Indiji, u Petorečiju, a druga Šumadija u Iranu. Nemojte zaboraviti da Iranci nose u svojoj narodnoj nošnji i šajkaču i šlikane. Opanke. Ima jedna Šumadija u Iranu i kroz nju, gle čuda, protiče reka Srbica. Eto, toliko. Neke papire sa podacima koje bih voljela da vam predstavim. Hvala vam što ste došli u tako velikom broju. Pretpostavljam da ste zainteresovani da ovaj problem razumemo i da ga počnemo da rešavamo tako da postanemo subjekti rešavanja tog problema, jer mi smo zapravo pretvoreni u objekat rešavanja tog problema, što je takođe jedna posebna tema i veoma je važno razumeti zašto smo mi objekt, a ne subjekt ovog problema, a tiče se nas i tiče se naše zemlje. Naravno, rešenje, odnosno odgovor na ovo pitanje je jednostavno, to je novi svetski poredak. Novi svetski poredak koji se uspostavlja, oduzima u stvari državnost onim prostorima koje se još uvek nazivaju državama, a oni to odavno nisu. Srbija je pretvorena u teritoriju koja je dodeljena administrativna struktura novog svetskog poretka, dakle njihovi ljudi koji rade tako što rešavaju
odnosno samo implementiraju ono što se uređuje u strukturama vlasti koje deluju unutar Evropske unije i još dalje unutar neformalnih centara moći koji u stvari jesu pravi centri moći, grupa Bilderberg, Trilateralna komisija, Rimski klub i tako dalje. Ja odavno pišem o novom svetskom poretku, odavno govorim o novom svetskom poretku i zapravo time se bavim. Ono što ja radim to je vođenje informacionog rata. Sa tim uputstvom i upozorenjem da svako od nas mora da bude radnik u tom informacionom ratu jer se on tiče istine. Istina je ovde najvažnija, jer pored toga što su nam oduzeli zemlju, pored toga što nam oduzimaju prirodna bogatstva, delove, teritorije, pored svega toga oni nas neprekidno prave budalama. I to je ono zapravo što je konstanta ovog procesa. Kako to rade? Pa tako što su uzeli sve medije. Pogledajmo, najveći broj medija koji deluju u Srbiji je u vlasništvu grupe na čijem je čelu David Petraeus. David Petraeus je moramo znati, mi te medije zovemo srpskim medijima, ja ih ne zovem nikada srpskim medijima. Vidite li da su nam uzeli sve lokalne medije po Srbiji? To, gospodo, nije urađeno ni jednoj zemlji u regionu. Slovenija u svakoj opštini ima lokalni medij. Hrvatska, gotovo u svakoj. I nigde nema zemlje bez lokalnih medija. Zašto? Zato što su oni u okviru svih medijskih strategija Evropske unije apsolutno neophodni da bi postojao bilo kakav govor o bilo kakvoj demokratiji. Zato što u lokalnim medijima možete da raspravite i o ovom problemu. Zato što će lokalni mediji koji mi finansiramo morati da odgovara. Isto kao što, ja to kažem za javni servis Srbije, RTS. RTS je važno očuvati, to je nacionalna kuća. Bez obzira ko je sad u njoj, on ima infrastrukturu, ima svoje kadrove. Znači, važno je imati svoje medije. A šta rade naši ljudi? Pa oni se ne odvajaju od televizije. Njima je ruka stalno na aparatu, oni su u matriksu. Pod strogom kontrolom uma koja se sprovodi preko televizije. I to je ono čemu bi trebalo posvetiti nekoliko tribina. Trebalo bi vidjeti koji su mehanizmi delovanja kontrole uma, upravljanja populacijom, jer oni tako nas prave budalama. Jedna stvar je veoma jasna. Novi svetski poredak radi preko zakona. Sve je po zakonu. I Hitler je radio sve po zakonu. Sve je bilo ukalkulisano u zakone Hitlerove Nemačke. Znači, sve rade po zakonu. Da bi uradili ovo što rade sa migracijama, zato imamo komesarijat za izbeglice, zakon o azilu, sve smo mi to uredno potpisivali nakon 2000. godine, iako nismo član Evropske unije. Zakonom iz 2007. godine o azilu, prihvatanjem tog zakona, a zakon o azilu unutar Evropske unije regulisan je na takozvanoj Dublinskoj konferenciji. Znate što je podrazumevao taj zakon? Da upravljanje migracijama sa onoga što se zove first pillar u pravu, znači to je prvi stup, sa država pređe na centralizovano upravljanje unutar Evropske unije. Prema tome, kada to znamo, mi znamo da je upravljanje migracijama kontrolisanih centra. Nazovimo taj centar, uslovno rečeno, jer i on je takođe pod direktivama, planovima, od dugog trajanja, ali se znači njime upravlja iz jednog centra. Taj centar nije Srbija i on nije ovdje u Srbiji. Ovdje u Srbiji, evo ja donela sam taj zakon o upravljanju migracijama i ja preporučujem da ga svako od nas pročita, da zna njegove sve odredbe, da se formira telo u kome će biti pravnici, jer naši pravnici ne čitaju međunarodne ugovore, sporazume, mora se to znati. Mora se znati. Kada vi recimo pogledate jedan od ključnih dokumenta Novog svetskog poretka, usvojen u Rio de Janeiro 1992. godine, taj ugovor, Agenda 21, znači Agenda Ujedinjenih
nacija za 21. vek. Je jedan izuzetno značajan dokument. I sada, mimo naših očiju, a još manje mimo prave rasprave, a još više praveći nas budalama, sedimo ispred malih ekrana i verujemo u ono što nam oni kažu, pretvarajući se u jedan poseban sloj ljudi, znači mi, bez vojske, praktično dobijemo korporativnu policiju i dobijemo korporativnu policiju. Šta je komunalna policija? To je policija koja će raditi za korporacije. Dobijamo sudove koji su pod njihovom ingerencijom, znači ceo sistem su nam preuzeli. Kakva je naša pozicija unutar kao naroda? Unutar tog sistema. Pa nas će isterati, jer na Kumodražu su 8 porodica izbacili iz svojih stanova, jer nisu platili račune za struju. Od otprilike 1000 evra po porodici. Znači vi napolje, a da vidimo malo kakva je politika prema migrantima, prema onima koji su stigli čitavim nizom potpisivanja zakona o readmisiji, a to su Romi. Znači, sve što, kažem, oni su postavili, imaju obavezu da to negde učini vidljivije. To je transparentnost. Kada su oni krenuli u posao sa readmisijom, ja sam krenula da proučavam njihove zakone. Znači, zakon o azilu, zakon o readmisiji uključuje mogućnost da Srbija prihvati, kada je readmisija bila u pitanju, dakle readmisija Roma, Rome sa svoje teritorije, sa prostora bivše Jugoslavije i bilo koga im isporuči Evropska unija pod klauzulom tajnosti. I naravno planovi za takozvanu inkluziju, uključivali su obilata materijalna izdavanja. Šta mi sad imamo? Imamo u Odžacima da je opština Odžaci poklonila Romima 40 kuća sa sve propratnim imanjima, okućnicama i mehanizacijom. Šta radi sa porodicom u Kumodražu? Izbacuje ih na ulicu. Molim vas, kad nas saobraćajac zaustavi na svakom ćošku, pa nam proverava, pa duvajte ovo, pa duvajte ono, pa dajte, ne rade vam štop svetla, što su na meni uzeli na putu za Novi Sad, što možda vam stane svaki čas 15.000 dinara. Za to vreme povlašćene kategorije voze neregistrovane automobile, zagađivače, kako u vodnik koji ne drži dozvolu i svi brinu o njima, imaju obezbeđene, evo inspektorici imaju obezbeđene, stan, hranu, odeću, obuću i mislim 12 evra ne. To od nas to ima. Način njihovog plana, i u to sam sasvim sigurna, danas poreskom politikom i svim procesima koji su u to, pod maskom ekonomske krize bilo čega, posebno u Beogradu, gde su u centru grada porodice koje su uglavnom stare, deca su inostranstvi ili ih nemaju, da se to sve lepo dodeli novo pridošlim stanovnicima Srbije koji upravo pristižu u sve većem broju, a već ih ima dosta. Mi smo, osim toga, izloženi demografskom inženjeringu, to nema nikakve sumnje. Oni koji čitaju novine i gledaju televiziju, to bi najbolje morali da znaju. Jer nije bilo medija i nije bilo novina koje nisu preporučivale da naši mladi, obrazovani ljudi napuste Srbiju. Nas 10 godina ubeđuju da smo ružni, prljavi, zli, da je Srbija najgora zemlja na svetu, a mlade ljude da Srbiju treba napustiti. I to je urodilo plodom. 2012. godine USAID objavljuje da je najveći broj odlazaka, napuštanja zemlje od strane mladih obrazovnih ljudi Gvineja Bisao, druga je bila Srbija, ali to je 2012. Sada smo mi na prvom mestu. Naši mladi ljudi se školuju da odu u inostranstvo. U školama, u matematičkoj gimnaziji, filološkoj gimnaziji, prirodno-matematičkom fakultetu stalno vise britanski ambasador, danski ambasador dolazi, nemački ambasador i pričaju im kako toj deci predstoji, znači to deci koje nisu punoletna, pokazuju im draži svoje divne Evropske unije i preporučuju odlazak. Ali kada pogledate, jer vezali su nam ruke,
Mnoge stavili su nam poves oko očiju i bacaju nas u živo blago. Najbolja metafora za ono što se dešava Srbiji je ono što se dogodilo sa helikopterom, čuvenim helikopterom koji je pao i svi članovi posle. Tako smo mi navođeni. To je maršruta. Mi smo upravljeni daljinskim upravljačem. Da to doživimo, to su nama predvideli. I naša deca i svi ovdje u Srbiji, uopšte ne znaju ko su bili, evo gospodin Filipović ispričao nešto od toga, to svako mora da zna. Ko su bili, šta su bili, kakav su bili narod, oni su sigurno znali šta je Srbija. Kada gledamo danas, nakon noći koja je posečen hrast od 600 godina i 2 dana nakon što je rano hrišćanska bazilika kod Niša sravnjena sa zemljom, kako se to moglo naći na putu Koridora 10? Pa to je kopanje ljudi filogenetske memorije kako čuva staro drveće. Pogledajte platane po Beogradu, Studentski park, posečeno, počupano u korenju. To je magijski obred. Mi smo izloženi jednoj strašnoj operaciji. Ali mi je moramo sagledati. Ovo je igra. Igra je sa demografijom i uvek je bila sa demografijom. Od 2000. godine u naš institut demografski, njihovi timovi demografa su tu. Oni znaju u kom se selu nalazi koliko stanovnika. Pa sve je isplanirano. Maršrute su određene. Sve je unapred određeno. Po mojim dosadašnjim istraživanjima, a ovo su, znači, radne istraživanja, još uvek sam na nivou tog radnog istraživanja, realizuje se takozvani plan za Veliki Bliski istok, odnosno JINOV plan iz 1980. godine. Plan za stvaranje takozvanog Velikog Izraela. Taj plan obuhvata proširenje Izraela upravo na ove teritorije iz koje se sada iseljava to muslimansko arapsko stanovništvo i doseljava ovdje. To je jedan deo ove priče. Znači, mi smo jednostavno predviđeni kao zemlja u kojoj mladi ljudi odlaze jer nisu u stanju da otvore oči i da vide gde žive. Jer Srbija je prelepa zemlja i prebogata zemlja i gde god pogledate tu je lepota i tu je Bog. Gde god pogledate, zato čupaju Valjevsku Gračanicu, crkvu kod Lazarevca, sad će da prisvoje naše manastire na Kosovu, a da li je Srbe to briga? Kada čujem da odlaze ljudi i da se naši lekari i naučnici školuju da bi išli u Norvešku, pa kako je Norveška? Pa tamo je 6 meseci polarna noć, jedna ledena zemlja, kako je to lepota? Ne, Srbija je lepa zemlja. Oni to jako dobro znaju. Znači, plan je sledeći. Mislim da moramo znati šta planiraju, kako će to uraditi i prema tome se postaviti. Moramo prestati da budemo kukavice i moramo postati ono što smo oduvek bili viteški. Bez povratka tome, pa ne možemo mi ništa uraditi. Ako ćemo biti kukavice, zaznuriti glavu u pesak i reći, ajde, evo, pričao mi je Vladimir o tome kako su ga primili u komesarijatu za izbjeglice. Ma nije briga, neće da čuju, hoćete da vas uhapsimo. Jel da, zašto bi ga uhapsili? Zato što nijedan medij to neće objaviti, ali će objaviti, genocidni Srbi, evo. Zato su, gospodo, rezolucije britanske bile onoliko brojne, zato sad Albanci sa Kosova isto će da pokrenu, pa su Hrvati pokrenuli, koji su nas počinili vidljiv, realni genocid. Nema sve to u Hrvatskoj. Iseljeni su planski, jer je Franjo Tuđman u svojim dokumentima to uneo, plan iseljavanja Srba. To je genocid. Paralela koja se može uspostaviti, jer to su zemlje zapada, one imaju veoma brojnu, veoma veliku tradiciju u ovom. Oni su samo to i radili. I nama su dosta uradili. Ali su Indijance uništili potpuno. Aboriđine uništili potpuno. I kada pogledate, ja sam gledala sada to kako smo uništavali Indijance, sve po zakonu. Sve po zakonu. Života Božja, 400 zakona, 400 ugovora sa indijanskim pojedinačnim plemenima. Života Božja. Znači, situacija je sledeća. Za nas, Srbe, novi svetski poredak je predvideo nestanak.
to je izrazila njihov doajan srbožderstva Latinka Perović 2012. godine u listu mađarskom Mađar Sova. Rekla je, Srbi ne mogu da se prilagode i oni će nestati. A Nenad Prokić iz LDP-a je rekao, Srbija će biti demokratska zemlja sa Srbima ili bez njih. Sada smo mi u poziciji da nam se to zaista dešava. Kako nam se to dešava? Globalistan ima svoje strukture u Srbiji. One su obučene za to. Oni idu na obuke i oni se za to pripremaju. Oni se za to pripremaju. Znači, sami moramo da nataknemo omču i pomerimo stolicu. To je zadatak. A da li ćemo mi to uraditi? Da li ćemo mi to uraditi? Što se tiče broja izbeglica, i to se drži u tajnosti. Taj podatak, Komesarija za izbeglice, to vrlo izvršno telo novog svetskog poretka ne želi da saopšti, jer ono neće s nama ni da razgovara. Zašto bi razgovaralo sa narodom koji je pretvoren u pariju od sopstvenoj zemlji? Sa narodom koji je tuda plaćao poreze, jer mi pored svega toga moramo da plaćamo sve dažbine onako kako one stižu. I način nam posle mesec dana isključuju struju, da vidim da li će izbeglicama to da isključuju. Da li će readmisiranim Romima iz cele Evrope, jer Evropa ti ne rešava svoje pitanje Roma koje ne možda smisli, ne možda ih podnese uopšte. Norveška je, Švedska takođe vršila sterilizaciju Roma sve do 70. godina prošlog veka, ali mi to ne znamo. A zašto mi na tim divnim televizijama nismo videli kako izgleda akcijni plan rešavanja problema i readmisije Roma sa sve ciframa koje mi plaćamo? Mi plaćamo. Ljudi kod nas ne mogu da dobiju potvrdu o državljanstvu ni slučajno Srbi, ali zapravo dobijaju. Bez ikakvih papira, uz falsifikovanje koje je uzdignuto na rang zakona, promenom zakona o upisu matične knjige rođenih i upravnom postupku, Romi se upisuju, iako nisu rođeni nikad bili u Srbiji, kao da su ovde rođeni u matične knjige rođenih, na osnovu ovih promena u zakonu. To je bilo 2013. godine do 2014. do početka 2015. bio je zadatak da se svi upišu. Za to su školovani, to je pisalo na njihovom sajtu. Došao je i predstavnik UNHCR-a, došao je i Michael Davenport, svi su bili na tom skupu. Ali gle, tekst o tome našao se na jednom malom njihovom sajtu koji sam ja pronašla. I oni su imali konferenciju za štampu. A kako da to te televizije se zaboravile nekako da predstave? Kako to da nam predstavljaju bedu tih ljudi stalno, a ne one pare koje se izdaju i daju? I da li se zna da krunisani kralj, koji sebe pronisao George Soros, evropske, tog procesa migracijonog u istočnoj Evropi, kako sebe sam nazvao, kako to da to nismo znali? Sve ide preko toga i velike su pare okružene. Znači, dešava se demografski inženjering, planska promena strukture stanovništva u Srbiji. Zato su Arapski Emirati postali ovde strateški partner, zato je Turska strateški partner, zato je Mohamed Davan iz Al-Fataka dobio ovde državljanstvo bez ikakvih problema i kuću na Dedinju, u čemu takođe mali broj ljudi zna, kao što mali broj ljudi zna da radi za Mossad i za MI6. Znači, situacija je sledeća. Naravno da su planovi veoma opsežni i da podrazumevaju naše sve veće povlačenje iz igre i već smo pretvoreni, kažem, u objekte ove priče. Broj, moramo da znamo odakle dolaze izbeglice, kakav je to, kuda se kreću, da li se proverava sigurnost i zdravstvena bezbednost naša, time što se kontroliše njihovo zdravstveno stanje. To je pitanje koje treba odmah uputiti svim nadležnim, ali se i samo organizovati u svakom smislu te reči. Druga, sad pazite ovo, evo, danas obratite pažnju na ove reči ministra najbogatije zemlje iz Evropske unije. U pitanju je Nemačka.
Kaže, onaj ko nije prepoznao da se naš sistem u oblasti politike prema azilantima, organizacijno, personalno i finansijski nalazi na granici mogućnosti, taj deluje neodgovorno, rekao je Herman. A šta je sa Srbijom? U kakvom se stanju mi nalazimo? Znači, mi moramo da postavimo ta pitanja. Jelena Kuskova, akademik, ruski istoričar. Realizacija zelene transverzale ulazi u završnu fazu. U avgustu bi moglo doći do oružanih napada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Kuskova se bavi postojanjem takozvane islamske države na Balkanu i istače da je priliv, takozvani priliv od navodnicama muslimanskih izbeglica sa Bliskog istoka na Balkan pojačan. Eto, to je. I ona dalje analizira tu situaciju. Znači, po mom ličnom mišljenju, dobro upoznavanje sa činjenicama i sa onim šta se nama sada upravo radi je od velike važnosti. Druga je važnost napraviti koordinaciona tela u koje treba uključiti pravnike koji su spremni da pogledaju i pregledaju sve međunarodne ugovore i sve ove zakonske klauzule po kojim deluje takozvan, na koji način se kontroliše upravljanje migracijama. Treće je, treba povećati u svakom slučaju fizičku sposobnost i umnu sposobnost. Znači, moramo duhovno i mentalno ojačati. Moj recept za borbu protiv novog svetskog poretka je sledeći, on se može primeniti u svakom slučaju. Izbaciti televizor iz kuće kao revolucionarni čin, ne ulaziti u njihove mega markete, kupovati sve od proverenih proizvođača, nastaviti što više proizvoditi svoju hranu. Kontrolisati, obavezno kontrolisati vodu. Pripremiti se za njih naći strategiju. Pazite, zakoni su nas ukinuli pravo na samoodbranu. Što znači da smo mi u svakom pogledu pretvoreni kupine, ne goluže, pored toga što nemamo snage više da pretrčimo ni 100 metara, zato što jedino držimo 11 upravljački i mobilni telefon. Znači, jednostavno moramo shvatiti da se ovde moramo osloniti na sebe, jer država radi za njih i one će sve uraditi da demografsku i da prekladi Srbiju u šta. Imate 2006. godine Bilderberg, Petar Iskenderov je o tome pisao. Evo sad ćemo samo da završimo. Znači, Petar Iskenderov je o tome pisao, to je Agenda 21, regionalizacija Srbije i podela Srbije na regione i u okviru toga pretvaranje Šumadije upravo jedan ovakav islamski kalifat koji se sprema. A pogledajte 6 salaša danas prodaju arapskim šeicima, koji treba po svojim šerijevskim zakonima da dovedu najmanje 3 žene. Znači, stvar je veoma jednostavna i bolimo okom vidljiva. Ili ćemo to lepo gledati kako nam završi, ili ćemo reći ne želimo. I zašto mislite da smo toliko glupi? I zašto mislite da nećemo da branimo svoje pravo na život? Jer ovde je zaista predviđeno i očevidno u tim igrama se radi na tome da se reši to pitanje koje jeste globalno upravljanje migracijama koje nas bacuje iz igre. Eto, toliko, nešto zanima. Dame i gospodo, dragi Jadorovčani, šta reći posle ovog govornika? Ja se moram osvrnuti na našu borbu koja traje već 3,5 godine. Dosta toga smo prošli zajedno, dosta ćemo još proći zajedno. Samo znamo da ne smemo popreko. Znamo da se ne smemo predati. Jer sve dok se mi ne predamo, borba nije gotova. I ta Evropa, koliko god da nas pritiska, ali ona je nečim omogućila i nama mali prozor, malo hrabrosti da možemo da se branimo. Po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, tačka broj 8 kaže da mi moramo da branimo našu prepisku, to je zemljište, i da moramo da branimo našu kulturu i naš jezik. Ja vas pozivam da se toga držite. Braći i sestre, pre nego što završim ovu tribinu, moram da ponovim ono što svi znate, ali se plašite da priznate. Mi nismo u mogućnosti da na prostoru bivše kasarne Mala Vrbica dozvolimo osnivanje centra za azil, najvećeg na Balkanu. Nismo. Jer smo mali. Mali smo, siromašni.
ovamo, opustošili su nas. Naša omladina je otišla, gdje je otišla? Otišla je da pere čaše po kafićima. Naši stručnjaci koji su se školovali po 20 godina u našoj zemlji. Sve to što ste čuli od gospođe Biljane, neko radi sistematski i smišljeno. Poštovana gospodo, zahvalit ću se svima koji su podržali našu tribinu. Zahvalit ću se i onima koji nisu smeli da dođu, ali nas iskreno podržavaju. Grad je veliki. Također koristim ovu priliku da pozovem sve političke faktore, bez obzira na partiju, da podrže našu borbu, da podrže naše ne Centru za azil u Maloj Vrbici u Mladenovcu. Dame i gospodo, braće i sestre, još jednom hvala svima, vama i našim gostima, a majki Srbiji poručujem, Srbijo, bit ćeš večna dok su ti djeca verna.